Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kedai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Namai kum ting kum chang na jang kai kana kre ke ziket kam mai gena chuze ATM ge anui rangkang chakpe priya chakpe rahang pheugai beria gene judi a anui gu rangkang bank akong rangkang serki gene milu chugu dale je salei. I is the Reserve Bank of India mugu rangkang serki dilang bene zikum ting kum chang na jang kai ket chekyu gene pepet ke be samria dale jai bank customer ka chai me rangkang chakpe priya pheugai di begena chakpen judi a rangkang kang kai ket chakpe ket ke lurahang kre ke ziket tingkum sang na jang kai kana ge tu gai di ko delay zai customer ka chai mena rangkang serki ge rangkang chak pe mi lu mak che pe keun sang na lu mingure a pugu bangu ATM ge na lu pe do buleze RBI na salei zai aket na bank customer ka chai mena punigu bank ATM ge na mak pe mi lu mak che lu chumria metro cities ke chak pe do buleze non metro cities ke lu mingure ja chak pe ra pheguleze kane pheugai ni beria ge na chak pen judi zai a rangkang kang kai ke chak pe ke lugu de leze RBI na salei Jammu and Kashmir ge jinai kre ke ziket ting kum chang na jang kai ke na kam mai ge Jammu and Kashmir state ke visited pe Hindu mago ka kulum ki pezine Sri Mata Vaishno Devi string ka kulumbe mina kiren dize hingeize pui ki ge kut pet je ka kedim ge na mina hangkru ko na chai di leizai mina hangkai si ma ka jambege high level inquiry asai ba ku hu mene no kete si be zai palam ka thaira tu gu leize Jammu and Kashmir gu Lieutenant Governor Sri Manoj Sinha na salei official report sai suije Jammu and Kashmir ge visited pe Hindu mago ka Kulumbaki pezine Sri Mata Vaishno Devi shrine tingkum kar chibe ka kulumra ta pegene stampede mina kiren dize ngeize mina du kit pe ta doze tingchoge petleize salei Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Sri Manoj Sinha na pugu tweets ke rogaize Sri Mata Vaishno Devi shrine ka kulumki ge mina kit pe che ka kedimgen saidi be chilu ze pulungmak ta sangleize salei zai ai ge pathos ya bege saidi be zai ka hazam king ketet ze de subedam nun samgai de lei zai Lieutenant Governor Manoj Sinha na saze Sri Mata Vaishno Devi shrine ka kulumki ga saidi mlei na hange ex gracia ka chakrang kang lak roi pe gu lei zai ka zam mlei na hange ka chakrang kang lak na pe gu lei ze pugu tweets ke rogai de lei Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinai kri ke ziket tingkum chang na jang kai kana kam mai ge saje apspa ke chebe hindi ze dodui di da luto do bilei ze salei Media ramana Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma do question news Assam kedege apspa ke chebe hindi ze luto zigume be nebege Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje apspa ke chebe hindi ze Assam kedege pe zebam ze luto do bui be tingkum chang na jang kai kana ge la lei ze salei lesudo dagum mei za dating na mei bla pachi mag lei kana I amak I bangge ning si be pelei ze Assam Chief Minister na salei zai anuina copy zebam ba tingkum chang na jang kai kana zai tingkum chang na jang kai kana ka gui be tingkum lei ze media person ta garangai de lei anuina chi do buile apspa ka chebe hindi za Assam kadege da tingkum changket high school rex quick ru ke ka chuze na korea changbe Assam district stroke kai zala relay Madhya Pradesh Nimats district lo poinage minoriak squeeze mina panui petam gutche panui ka kulum ki ge si bet ko putun samje panui ka kulum puidu to kyo ga dele palam ane tati beting kum chang na jang kai ket ke panui kulo ge covid-19 roz mina hang ke tu ka chai tu ne pen makse panui ka kulum puidu to kyo ga bedam lu ga dele Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne namai kre ke ze kanon tak mai ge Major Dhyan Chand Sport University telechura ben tu le petagule ze salei aipo Major Dhyan Chand Sport University ze salwana nai kali kalo sardana tong mirut kene telugule zai kacharang kang gyurbe plana chakai ze kro hais na si gule ze salei Union Health Ministry gu report sai suize zinai kre ke ziket kamai India kadege COVID-19 rarit bezet kachambe bezina Omicron railang be South Africa kadege pepe Omicron cases che sanket hamadai himroket ladele zai India state kai kachumge apo COVID-19 rarit bezet kachambe ladele ze salei Za Union Health Ministry ne saz Omicron cases sanket hamadai himroket roge Maharashtra na kilang zai pakana bage Delhi pakuchumbege Kerala pamadabege Gujarat pamengebege Rajasthan
Union Health and Family Welfare za National Vaccination Drive report sai suize znai kri ke ziket tingkum chang na za kai kana kamai ge India ge COVID-19 ro kablo lume plan te ze kro haket daiming years lak daimedu kabudele ze sale Zai COVID-19 ro first dose relang ba dose kablo lume plan te ze kro reaction madai ze lak rinyu madai medu kabudele ze second dose pakana ba dose kalba lume plan te ze kro reaction rok ze lak reaction menyu medu kabudele ze Union Health Ministry na sale Ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kinga ni mele indu to dele